إيا برمنا لبي وقامي قوبسني أتو أينو فرماتا Haratan kenya lammi tenya tamarate tachiqaysit namni namaaf rifatu numa dhabame laata yakka malee hidhamuun annaan galle akkisaa qaamni dhimmi kanaa maaliif nutti callisa waan nuti keessa jirru numa arganamuutu qormaata ulfaataa baadhanne barayyuutu lubbuun nama hedduuti kan mana kana duutu rabbummaan furmaata isaa fideenurraa haa guutu yaa nama aangoo bakka tanaa fidee harkasiif kaahe furmaanni ijoollee tanaa maaliif irraa dhibaahe akkamiin nyaattee dhuydee sooranni siif sifaahe harakkinni meeqaatamni ijoollee tanatti harraahe dabareedhaan cunqursee mana kanatti akaaye aangoon tun amaanaadhaa hin azabin namaani rakkina ijoollee tanaa meelaaliitii wal'aani sabni bal'aan oromootis qooda keessan bahaa fi namuumee ijoollee tanaaf sagalee haa taanuufi ለገንዘቡ ብቻ ነው እንዴ ሰው የሚጨነቀው ለህዝብ አይጨነቅም የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምን እንዲህ ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍ ነው የሚሞዝቀው ብዙ ወገኖች ብዙ ወዲቦቻችን ያበዱ ነቅለዋል በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም ኧረ እባካችሁ ድረሱልን ኧረ እባካችሁ ሀገራችን አፈቀድ ልጅ አለ ሚስት አለ ልጅና ሚስት የታየው አመት ከሁለት ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት ኧረ እባካችሁ ድረሱልን